Home Minister jehetu importance rogino seal khai tongbo Tripura haste tabok jora more secure than other times. Tumani homale other time onke boro poras border area boro unguarded hapaimau tabok onke te security gobang ni bangui boro hapaimai ang to. Haste hapaya kaisa baire lungmani ke bo Meghalaya sing hamani si bo Meghalaya sing habui bo kok samani je boni jaiti gusti wo phaimani homani ke bo Garo Hills o Meghalaya ni Garo Hills o phaimasi Tripura hawaya India one hambai. No more place for Bangladeshi refugee. Ba Bangladesh ni borok rok no te Tripura hawo jaga rolia. Sing je romani rokha te borok no jaga rolia hi direct disi bubagra no saka sing bo haike no sawu tabok tini intelligence rok bai sing tini tabok tispro na salai paibo je kuno sing hamani sila hake borok no information rola hake borok immediately arrest khainai border bu totally seal khaijak tei borok oro Tripura hawo tei jaga malia bo bubagra bu sawu tini party stand omo jaga tongnai Killa Block Committee ni pokho theke जों World Indigenous Day जों bo sara prithibiyo indigenous borok rok palaima haike जों bo tini palaibani thangui tongbo tini watui belai ke gobang phai tongmani jorabo haibano bibhinno elakani sini Killa Block Committee ni borok rok phaibui sini o program no musang rok phaibai kha tini 38th World Indigenous Day. Since 1994, World Indigenous Day no observe khaijak tongbo. Tini ni theme ke World Indigenous Day ni theme ke bahai ke isolated ke indigenous borok tongnai rono borok ni protection no naragani bosi tini ni theme indigenous borok rok bahai ke borok ni isolation no tongnai rono borok no isolation no tongrobui tini indigenous borok rok no without outside interference naru tongmani bangai no tini ni theme ge sing tini kamung chumung tongmung phulugani bangai tini Killa elakawo sing tabok tini Killa Block Committee pokho theke sing hinglai piso sengui sing Killa bazaro guribui haina hai tini Killa party office phinai omo World Indigenous Day palaimani ke main reason ke all over the world indigenous borok rokni culture chamung nungmung kemawi tong tuluk tuluk bono rok khakhayani bono muito naruk rowani bosi chini na hormo ba u je 1994 o Geneva o United Nations declare khaimani aboni pore no indigenous borok rokni tongmung samung no teibo importance rowui sara prithibi bo rok khakhayani naikha